Shalom. Palu kaita zui ba gangerenua bahasa dede ba kanal YouTube YKB Bahasa Nias. Fatua le tabasu daro mailo walangi da talau mangada. Berwa omuso dede da ba maangare fili da ugelo walangi ma Yesu Kiriso. Bazino falua babondoroge fa aurima ande sino befu hanu baba bangada sawa gele bakheu da mau guna gina tini tegu khema ino falu kada aga bazimane inotu bawa angere musima daro mali behe ma ba abele ba fa atua sio teraike hamu ande ni hamuni pada Yesu no mangada da aga iya do ira ama ina ba talifusa ni omasia baderi zo ai Deus Kiriso taro mai lo walangi sito bali angiren wada da tabaso ia moroi ba zura gama bulali sifofona Ezekieli faza 20 awalu ngawa sifilezara irugi zifeleziwa ba sia ani angiren usida ya ia moroi ba zura Ezekieli faza 20 awalu ngawa sifilerima imane taro mali lo walangi sila sine gudra uge bambua mo ado yo tarai luo meti beboi da uge irigiti senra dania gola lewa bakheu ira ama ina ba talifuse ni omasi abade Yesu fa amohe baganaa itaria ifasau niha bambua bayawasa irigetola tobali faalau ba faale meniha bahora daun itu terdoda bazalua bawa auri razodiro bahegei banuma ande ni dunia unia natabaso ba faza 20 awalu ande tefobero ia bawa ngombaha he evisa wa asehi bahe ifa ongai na halewe ni dunia razodiro bahu banuasa iwa bangawasi telu irugi silima imane hiza no atuatuan ra uge moroi ke Danieli le hadia ia si tobini sile esenda baba atuatuamu ande baba aboto badedeu ba esenda ganaa ba naganaa bafir baru dabola baba afahuna ba atuatuamu ande baba niagamu ba edou wa ebua ganaau ba fayawa dedeu bere wa ebua ganaamu ande amuata fayawasa ira ama ina batalifusa da esa zamakiko bebesi sehi bazino ifalua razodiro itegu si bailo balangi ya ia baba maema degu ande si otarai Hezekieli razodiro ande bahegoi banua ande ni dunia enia iyo banga wasi fele ira ama ina batalifusa baba niagame ande sino abele sibai bamo sinda uge silesehi mo salanda uge baba ngawasi felewalu imane banguma baba afahena golalawamu ande baba balimo sa ande baba niagame ba ebe bazalaha ni amoni ande he bada oroma he daira amai na batalifusa da saboro wa ihuku ira lobalangi ya ami ni omasi Yesu fahena baganaa lesi ogete enia nati ana toige bate felua ha ia ho da si otarai lo balangi tola mana to bali ge bere tadandra alua fenu lo balangi fo ana andro tenga sa sifatu Yehova baganaa da sifatu Yehova hore bayawasa abo bali mosa ba baba melungu miha andro so sazo anaa baleheran foto ifa wahau de ta ila bada
sozi teki ko mga bato, irauno balefa omasi bazatua, irauno balefa musumangi satua, alua bangau-hangau habaniha, fangosi babai huku, bata na buenia na uzagalua bazi fasuya ita. Badae oroma hoda, wafo ana ando, tenga zua babanema hobu-hobu lobaraki. Iya tuh, mengadu itu. Sawagala daro malima, tua Yesu, kefasugi badedema, ina etola muare ubawa aurima amuata bayawasa ando, Minumana bangawalo hadiah yang disendrama baba auri ande. Meda azi to bali ber maki koma baba auri. Misuno ni fola kemi di mo. Yo tarai dai ero ki bazida itu. Iya do. By olive like, subscribe, bata bagi isi kada talifu serta nebo ena. Samu zate wawaida maina maafifu. Badai zo ayai tes keriso. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.